Dia mentang ini lek kai no siap buat anyang leng. Nanti via tip yang kata jaka lek sidon ki bom tip ru sampai ada pada upload ke video. Tah. Mentang lah poy cak ke parking ke jaka pak. Ta deng hap dia kejat kumba arpo lek minit kuntai. Kasyong ka jing klan kayak yang jopi. Nyate khasan mit harai lah poy. Chalo. Kani ke mensua kani kelentia masih ke ba kinong up masih ke penia ki masih ki blang ki lang brot nak kani ke jaka ndai pat meta ke barjia ba kala kelalong ke jaka ya jogi turis kinong syong kinong wan jongok kai ha kani play bedeng. Hello. Hi. Ngi la poy kani ke jaka kani jaka ka wa anyang leng kani don bad ibadeng wa lat Peralok jonga ideiru youtuber bansa dang sian ni kan kam di subha ban yarap ban subscribe ni la ban share ke video jo ima kadai gasin ke bening kong. This is the first vlog for him. Te ngadai ujungok kai te ngawan ban jungok kai kadai caka kadong caka sisa ke internet ka pekerja ka balong kabes ba dah pila ban sengkai kini kita kacik kam dah cengai than nasional kadai 4 kilometer nangta de pihak ban ya dah kejat kumba 4 minit ye lai 4 minit ye te pe nak ni tiga de caka das 16 ne pe ये जगह ही बहुत सुंदर है अच्छा है हंगने फिला अरु ban boating ban songling tila dak kwa ban boating tila penuan sekali jaka kabdas ha ita ki bro stay. This is a beautiful place. Kane hangne kade ki jaka ban songling ngila thaj ban up ngin sawan syong pat akawai kapor namar ba gila ikerki nem non ba deh ha kade nglik te ngini no kubdai sibun ngin saya siap pat pihak akawai kapor